la famille hande kam mi ari yeso mon ɗo jon andi so yiiɗam mi musse ɓari on yiya Binta on yi kadi hande kadi on yiyaade Binta ko min yiiɗon par ce que ko renseignego on ko holno min fewndori ga haray gila Binta piya ɗum koye 2 heures waɗi 3 heures o addaninmi e photo ji ɗin ka messenger o noddimi téléphone mi fini mi ndaari mais ɗay weeti seeɗa mi yehi ka maɓɓe mi yimo franchement tawi o wawata yewtude few ko hombo piimo min mi wawali hendade renseignement donc tigi tigi on ko hande o hetti hakkille makko de mi wawi yewtude moƴƴa o renseignilan ko laaɓi poste wo ko moodi makko tigi tigi jombuɗo moon piimo noon o yii tum photo ji ɗin ka e franchement min mi wawali andude ko moodi makko piimo mais tawi ma mi waɗa noon vidéo e noon Allah waɗi mi renseigni ko moodi makko piimo haray ko ɗum mi naati kadi renseignego on ko moodi makko piimo sabbundema honɗum wo menen ɗiɗo ko wonmen yaade ko min waɗa koye PCO amen wo koko boni men jokki wo o hutidike hakkundeji amen joni noon kanko moodi makko o andano min ko kawmi duwamo wiide on jiwo mo yiyoton Binta ko ɓeygu an ɗon ka peseji ɗon ko jakka ko nene an toujours ko noon tigi 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 menen ɗiɗo noon to min andidiri no abanke hande ko o nene an toujours ko kono na koye image oy ɗo hollata ɗo min bonnudude kanko o jogitori ɓeygu makko ko bonɗo tigi tigi on ko ɗum yiyoton mo holɓi wanga piggal ɗo ko min sabu am min hokkimo nga piggal ɗo haɗa famɓe amen ɗo min habbi réponse ji mon ɗin e nder o probléme ɗo par ce que o tiiɗi probléme on tiiɗi min ala o suuɗude tiiɗi hammen ma pique haɗay ɗo min suti konto fokkiti la famille ɗo min ɓawo nanirɗon noon vidéo o frère jomin min déjà mi wawamo sivude ko hankin ɓeddallan vidéo makko ko wullata o inni wo ɓeygu makko hino piya o mo wiyata ɗo Binta ko ɓeygu makko wi'i ka vidéo ji min hay mi meeɗaɓe yiwde hari yurmilam moƴƴa noon etan oɗo état makko no wayri ɗo ni tawata goɗɗo wawa pigol ɓeygu makko hay mi noddunomo téléphone WhatsApp moƴƴa mi noddumo ko WhatsApp en direct mi noddumo ko WhatsApp en guine par ce que ko de WhatsApp mi joguiti mes frères seul conseil ko mi halantama kon hanki mi yi vidéo ma on ida wullude ɓeygu ma no piya yurmilam moƴƴa mimi laskude ko ɓeygu ma tigi hara wona ɓeygu ma ka vidéo parce que min meeɗa hawrude vidéo ji mon ko hanki woni pour la première fois ɗum kadi ɓe partagena so tawi woni hiɗa waddude e neɗɗo mo andanɗa hoore mum moodi makko hiɗa ko o jokki kon hiɗa ko wonɗo wadde kon haray moi je te conseille ya libéru ɓeygu makko par ce que moodi makko hiɗa ay goɗɗo wadde ɗo film ɗo wadde ɗo PC ɗon tourne vidéo ji kirɗuɗi e vidéo ji amour et tout tawata adnallah fof no andi ko ɓeygu ma hara en vrai na ɓeygu ma ko jombaɗo goɗɗo wona worɓe fof jaɓata ɗum ɗon kam fenantama hayso ko ɓiɗɗo goɗɗo hara wona jombaɗo so tawi woni nene makko e babi makko hiɗa ko wonɗo waddugol ɗum ɗo kon normalement ko hiɗi wo ko hiɗi ko yimɓe hiɗi vidéo ji mum ɗi wo ko yimɓe hiɗi vidéo ji mum ɗi ida wawi change dara goɗɗo mo tawata franchement e makko ɗo famodiri ange famille makko ɗo famodiri hara tout va bien moyen de probléme quoi sa yi modi makko piimo c'est parce que modi makko hiɗa ko woni wadde kon e antigiri e hoore ma frère hiɗa jombi ɓeygu ma mais ɓeygu ma no wadde vidéo ji ka réseau ɗi tawata himɓe fof no andidimo e gorko go c'est pas une bonne image pour son mari famille modi makko on kadi no ɗon ko debbo jombaɗo ko vidéo ji mon ɗi foti wo ko yimɓe hiɗi vidéo ji mon ɗi wo moi je te conseille so tawi woni modi makko hiɗa terto mo few o wonda e modi makko o wona ka dewgal makko c'est le plus important en fait dara goɗɗo go a heɓa e goɗɗo mo tawata a wadda e mo vidéo ji ma ɗi sans faute quoi hara antigui a inni probléme on tiiɗi probléme on yeehi ha antigui a huuli donc terto conseil yamo yo wonu ka dewgal makko hara dewgal makko nga bonali sabu vidéo ji ɗi wonɗo wadde ɗi hara dewgal makko nga bonali sabu ko wonɗo wadde kon malgré que yimɓe no hiɗi quoi dara goɗɗo go mo tawata hiɗa famodiri mum wadda e makko vidéo parce que mi hanki ko mi yiɗa wulla yurmila moƴƴa noon yan sikkude haray ko ɓeygu ma tigi piya mi partage no mi falno hay partage gol vidéo mais mi falno taw hadi yeddugol e ma si mi partage on vidéo parce que a waɗno SOS fiyo jamma wallitoma et tout mi noddunoma sa daari moƴƴa a yayi numéro ji an nden to mi noddunoma WhatsApp moƴƴa no plus de combien d'appels la nodde fi andugol kono no woniri comment je peux vous aider hay so tawi woni ko waɗangol on cagnotte ma waɗangol on vidéo ji fiyo yimɓe wallitom mais hande kadi mi yi nouvelle version go kadi faites beaucoup attention ko ɓeygu goɗɗo mo mari droit hoore ma
watno yila sina ɗum heɓa probléme ka réseau sociaux ɗo kala na wonana o pi ɓengu makko nga piggal ngal haalɗa ɗum fimu sa watno yila jango imminay ko piyama so piyalima o imminay ko piyama no wawɗa ɗo ni mi fenantama parce que sûrement sa yi o woli ɗum ɗon haray mo jalousie et jalousie no hulɓini avant que ça soit trop tard libéru ɓengu makko dara goɗɗo gom wadda e mum pesi min no nga andalan c'est conseil d'un frère donc ça je suis ton petit frère et min voilà no mi hirtama ɗo ni da yurmala moƴƴa so tawi ala ko mi waɗnama sey mi sutenatama mi criticatama mi bonnantama yalla ɓanto fima yalla hokkore ko falɗa ko fof ka hollidi ɗo mais ndaru goɗɗo go frère mi torikama mi jeejima ko fi Allah won quoi sina ɗum jango o ko amal ɗon pigol ɓeygu makko Allah dandu jango so tawi woni kanko on debbo ɗon ɓe seedi sabu ɗi vidéo ji mo wallahi billahi tallahi o amata imminde ko piyama ha an tigiri mapoɗa quoi mentalité ɓiɗɗo gorko